Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakanhon jong ka 15 Finance Commission kan sawan man pelot por hakan ikan hongba Shillong jong ka jela Meghalaya nadu ka lai hadu ka santarek ubna jiliu mentaus nam arjar kat kandai. Shua wakan kakanhon kan 1.7 ka jela. Nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council kala penkre ban pan jing kersan pisa na ka 15 Finance Commission ka pisa ka ban kon 1000 sanspa klor tingka. Ya kani la itu do Deputy Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penya sings im. Ha ka jingkren tang bat ki katu kat ni kinong putai kubor ha ka laipo trek mentabna jembang arja kat kendai. Nakani ka pisa ka KHADC ka temu ban peronkam ha ka ban kentiu ya ka culture jong Khasi. Nangta hakaban penjana susu ya ketnat ke bapaj ya kamri doka. Nangta ban pelutru ya kani kepisa hakaban pendap ya yang office batemai jong ka KHADC bat hakiwi de jinglot jingsam. We concentrate iki projects ki bolong self-supporting project, revenue generating project, khamtam ka cultural traditional tourism, ba ngin haikmat syaka tourism. Ni pai khmat syaka fisheries department na kalian ujongi namar ngidon ka fisheries department ngidon ka ag henry kumbalong baro iskata kam trekam ni department henry dakaba menta ni kenti ni yo ekalat ban bu ka jingmang hadu kumba rapo tam crore ka proposal syaka 15 Finance Commission naka fisheries department. Te ngidon ru ka kajing kami lenti ba kajing anglot jungi ka bede ba solid waste management haki grassroots level of institution ka bangin implement ikini nadu ki shnong hadu ki hima hadu kita ki lukop sunshar khadar ko kenika ilaka te ngi concentrate ru ka bede but ka IT information technology jumi te but ni hakani ka proposal jumi ka 15 Finance Commission ni dan ka proposal na kamta kanika new office building jumi campus jumi ni dapat disclose ka jaka mereka project ka nilap hak lah hakani ka pemerintah te bangin yo nak dakaway pat ka office building ka ba kam kelut na kam tabaro lightly ki department ka legislative ka executive department ba ka judiciary pakamut ka KHADC dalam ya jingtu ban shift ya kan office syaka way pat ka ni dangdon ka jingmod nomor ba hakani ka 15 Finance Commission proposal ngila propose yakini project bala dangi yo ya ketika project lingba ka jingirap joka central government ngi la long tikna bangin shift ya ketika office shikiwe pat namar kan long be ngi kwa baka KHDC district council hapok Meghalaya jungi ngidon lightly ngi kwa baka jungi kan long ka role model te ngidon ru hakabede baka development ki project ki repair hamal marki constituency te kata deka proposal jumi ya ka 15 Finance Commission te habide ru ban penek pensa ya riti ke store ke jumi ka ketien ka thlet ka shat ka tem popot kini te ka lingba ka arts and culture ru ni labo bon ba komba arspa turta ka proposal ya ka arts and culture te hakabede kunta kelum lang baro kan poi syaka khatsan spa turtam proposal jumi for 5 years kadau di ka financial constraint hakim Islam beladab Islam beladab hi financial assistant kumki special package na samtan hinjuyo dia kata ke ba tang ni kini ki shares ki revenue ki bangi yo
lingba ki major minerals ki minor minerals ibangi yo share 60% out of 100 light no ukul doyong yo tang atusan persen menta te tang na kani kashu sustain ini tang na bede berjisio ya ka tulap nadu ki MDC do ki staff ki officers baro te kuma fitip ka strength jungi ka dan menta praspa ngut ki staff angni te kamde ka masuk la se ban manage tang ban penbiang tang ka tulap te takadaw ni nakaliang jung ka isi ka jungi menta ni yelek ka bala ni trash tom namta ban long financially strong dekat ki revenue ki bangin generate daladi nakamta yanadi kemau kat notali rela botali nama ngi concentrate ki multi purpose building ru ka ba ka market ka hak lak ni ngidon ka district council market kumbalong mentang ngidon lightly ka nongstoin ka light lingkot bat ka bernihat te nalor kini lightly ru ngidang propose shoot te kan market ru ndrengi klam ai but specific market ndrei kala kelum lang apa ka multi purpose project te bat ki yo himaru ngin terklaim nakwa tu ban ai wi message ni ba nakalian ka district council ni ai kublai kertang ru ya ka sokar NDA kini kisan senem ke ba nakalian dringi ka district council ni yo ki financial assistant lingba ki scheme of healthcare naka center lingba ka jingira jong tribal affairs ministry ni yo naka union ministry finance te yakini ki jingira ini but kermen ru menta hadin baka sokar NDA kalala mentau sokar kepo Delhi dengan kermen ba yakini ki projects bijungi ki bangila propose menta ni community baka NDA government kan ai ya kasong jingerap yang sah kan ni ketiba menta